Berba grožđa u Vršačkom vinogorju i na plantažama vršačkih vinograda koje se rasprostiru na 1700 hektara, od kojih je 1200 u rodu. Počela je ranije, čemu su prema oceni stručnjaka doprinele visoke temperature. Očekivani rod premašiće prošlogodišnji kada je vinova loza pretrpela i mraz i sušu. Očekujemo da će ove godine biti dobra berba, ne možemo da sada da kažemo da li će biti rekordna ili ne. Neke procene se kreću tu da će između 650 odnosno 6,5 miliona kilograma grožđa do 7,5 miliona. Sve zavisi opet od vremenskih uslova kako će se odvijati do kraja, da ne dođe do nekih vremenskih nepogoda i tako dalje. A i ovo, da kažemo, suša, mada mnogi misle da vinograd podnosi to, međutim ipak određena količina padavine je potrebna i vinogradu da bi grožđe dobilo na svežini, da bi kiseline bile te prave koje bi trebalo, a i sam prinos da bi bio veći. Znači, rano je još govoriti konkretno o prinosima koje se očekuju, ali očekujemo da će biti jedna od boljih berbi. Trenutno se na ovim plantažama bere Muscato Tonel, bela sorta grožđa, nakon čega će vredne ruke berača sa čokota početi da ubiru i druge sorte po kojima je ovaj kraj prepoznatljiv na mapi vinogradarstva i vinarstva. Tu su italijanski Riesling, Šasla i tako dalje, znači dok se, na primjer, da kažemo, u prvih 20 dana bit će to manja, da kažemo, u manjim obimom i intenzitetom, dok od prvog, da kažemo, 1. septembra i tako počinje onaj pun obim i nadamo se da ćemo tu berbu privesti kraju najkasnije tamo negde do sredine oktobra. Vinogradarstvo kao jedna od najzastupljenijih poljoprivrednih grana na ovom području sa sobom nosi i određene probleme, koji se ne ogledaju samo u vremenskim prilikama i primjeni agrotehničkih mera do same berbe, već se odnose na manjak radne snage, zainteresovane za rad u vinogradu. To je već godinama tako, mi imamo određenu broj ljudi koje rade odavde, ali imamo veći broj ljudi koje dolaze sa strane, znači dole iz južnih krajeva. To je nešto što je neminovno, nažalost ne možemo baš toliki veliki broj ljudi da obezbedimo sa ovih područja, tako da smo primorani da svake godine pokušavamo da jedan deo ljudi zainteresujemo da dođu da rade u vinogradu za vreme berbe, ali kažem ne uspevamo i onda je, da kažemo, gro ljudi iz, da kažemo, južnih krajeva od Niša pa na dole. Da vinograd traži slugu, a ne gospodara, odavno je poznato svima koji su se opredelili da svoje vreme i svoju ljubav poklone vinovoj lozi. Ove godine vinogradari kažu da su, bez obzira na ne tako sjajne vremenske prilike, ipak zadovoljni i kvalitetom i količinom roda, tako da vinari od ove berbe očekuju vrhunska desertna vina.